faslu nef kerol jena ya bongol ne yewta en fitta yammu mi fitta mamuye konno ta morte si tawi woni ndiyan dan ala ko salli gore ma ndiyan dan wodi kono nganto no wodi fi memugol ndiyan dan wayata yamma mutamota al musafir voyage sowo fi ghayri ma'siyatin hara voyage wona voyage geddi wona voyage dugugol ma suudagol ma voyage sodoygol marchandise harmudo ma voyage gol debbo janano kanko tun ko alda e nganto di voyage ji do fu ko harmudi amma mono voyage de sifa di do o heɓali ndiyan ko o tamike tamamuye on jaɓettake par ce que ko haadi kon heɓa ndiyan ko tawi kon o jooɗaki yaadu naɓundu mu ndu wona yaadu dagindu wal maridu e nawnuɗo ɓeɗo ɗiɗo kala tamantoli faridatin julde farilla aw nafilatin ma ɗum julde nafila fo wayatayammamu hino tamogoy kadi toujours alhaadiru jooɗiɗo mo ala voyage de asayi selluɗo ken hara himo selli o voyage ha wala e hoore laal himo ka makko himo selli o hino tamano kadi lil fara'idi wonande julɗe farilla ɗen kono ko hindettuma ida khafa ko so huli khuruja waqti ha yaltugol waqtu o kono ɗum ɗo kadi kaga madhabu imam malik si wona ɗum selluɗo ken sellata ka o tamo few hara ndiyan hino woodi wona o voyage serjo himo wawa kadi memude ndiyan ɗan hay si waqtu on feƴƴay ko yo salligo embere ko waqtu on feƴƴata kon ɗo yo gayno salligade are mo yaafa kono amma ka madhabu imam maliki ɗo kamɓe enni si on tigi huuli feƴƴugol waqtu on ara no selli ka o tamo wala tayamam o tamantako alhaadiru tamotako alhaadiru jooɗiɗo asayi selluɗo li nafilate wonande nafila wala jumatin wona juma wala janazatin wona juulugol fure par ce que ɗiɗo fo na lawotoɗi ko heɓɓanteɗi fure on wo illa ida ta'ayyanat alayhi ljanaza so wona fure on toɗɗomo o andi no selli ka goɗɗo adi o mayde ɗum ko sunna yimɓe moƴƴuɓe ɓen fof ɓe wasiyoto ko kaari lotatalan ko kaari juulatalan ko kaari waɗatalan kasange ko kaari ukkoto ka nder qaburu ɗi wasiyeji ɗo ko wasiyeji selluɗi kono enen saabu yiɗugol men aduna nden on tigi maaya ko fi jawle mum ɗin tun haray mapinimo ko ɗum o wolata si tawi allah wallimo ɗengal ngal hettike donc haray ɓeɗo wo tamantako wo haray selluɗo jooɗiɗo wo tamantako ɗiɗo wo haray on tigi tam kono ka julde fure kadi hay so tawi a toɗɗaka ko juula fure on a yaltiti a tawi fure on no juulede a salligaki haray andile ɗo ya yaw salligoɗa a tawa ɓe gayni julde fure on julgol fure on na farilla e hoore ma kono noon heɓugol baraji ɗin no yiɗa faala hino selli ka tamoɗa ɗon tawtaɓe juulon ella laymu o faraydu tayammumi farillaji tamamuye ɗin ko honɗum toujours anniya ko anniye on anniye moƴƴo accirtake yeeso accirtake ɓaawo e gollal ngal tawi koye ngal ƴetta wa saydu tahiru e wona kadi leydi laaɓundi ara koye leydi laaɓundi on tigi taami leydi ndin ɗon hino naati ɗon kaaƴe hino naati ɗon jengal deere no naati ɗon cayure no naati ɗon jaarendi no naati ɗum koccu ko woni tun naata ɗon jimbal kerepangal siman leɗɗe leggal naata ɗon daɗɗudi naata ɗon huɗo naata ɗon baape naata ɗon allahumma hara poussiére on no ari waali hoore ko wiwɗen ɗo ta sa memi ɗum tigi juuɗe maɗen tunayi poussiére on nanngay juɗɗen haray ɗon no selli haray ɗon en andi kaka poussiére on memuɗo juuɗe maɗen ngun duggo haray koye ngun taamiɗa wona e hunde nde memuɗa nde e wa masul waji e maskugol yeeso ngon wa masul yadayni e maskugol juuɗe ɗen ɗiɗi ilal ku ayn haka kuuje wa darbatul ardi wa darbatul ardi e piyande nden ka leydi al ula aranere nden haray wal fawru e heñagol wa dukhulul waqti wo e accugol ha waqtu on naata wattisaluhu bi sola e jokkindirgol tamagol ngo e juulugol ngo arana tamo wona ha neɓa si juula kono o condition ɗo kadi ko wonɗo ka madhabu imam maliki tun wa sa'idu ko wiyete leydi huwa ɗum atturabu ko mbumbu leydi wattubu e biriki hara birikiji ɗen noon ko biriki leydi hara hoore ko ɗon kon biriki leydi kadi hara ɗi juɗaka walla hajaru e hayre wassalji e kaaƴi gilasire kadi no selli ka on tigi tamo hoore mayre wal khadu e loopal wona haw dalika ko e nandita tawi ɗum ko ɗum mi addinande jaare jengal de on cayi hum waande ɗum fof muɗum haray ɗum ɗo fof muɗum on tigi no tamoymo wala juusu dagotako noon bil jissi ka siman kere al matbuhi kere paaɗo siman ɗon tametake wal hasiri e gatal wal khashabi e leɗɗe wal hashishi e huɗo kon wa nahwi e ko nandita tawi ɗum ɗo tametake mum
wa rukhisa hino newinana lil maridi nawnuɗo fi ha'itil hajari e maadi kaaƴe hara maadi ndin mi mana miiru olligoye ɓana fo nanta pularngal mi mana miiru so tawi ko kaaƴe mahira wattuubi e biriki ko jimbal kono no mahira kaaƴe e biriki nawnuɗo on hino sellanamo kawtamo ɗon sarti illam yejidi so heɓalmo na wila tan kono jonnamo gayrahu koye na ɗum so heɓi ko addanamo hayre hare koye ɗum ɗon o tamato ma leydi wa sunanuhu sunnaji tamamu yeeɗin wo tajridu saidi ko heɗintingol tappugol leydi ndin liyaday ka juuɗe makko wa masu e maskugol ma baynal ku'ayni kon konko hakkude ku'uje walmir faqayni e ka cuɓɓuli mi mana maskugol fala juuɗe ɗen tappugol leydi ndin ɗin mum fi maskugol ɗum ɗon e maskugol ɗum ɗon ɗiɗo ɗiɗi ko sunna ɓeyditi ɗum e farilla on kono salligi tigi tigi arɗon ka tafsir qur'an ya ayyuha alladina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum si ɗum ɗon heɓaki fata yammamu sa'idan tayyiban tama e leydi laaɓude famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu maskon juuɗe mon ɗen geece mon ɗen e juuɗɗen tum ɓe mana haka kuuje ɓe mana ko on ɗo woni tamamuye ɓurɗo welde fi on kon kadi woni ko ɓuri sellude tappande wotere ka leydi maska hoore yeeso ngon maska juuɗe ɗen ɗiɗi tun lanni newe ɗen ɗiɗi ɓe mana haka kuuje lanni wattartibo e rewnidirgol wa fadailuhu ɓure tamamu yeɗen attasmiyatu ko wigol bisimillahi toujours wano ka salligi wa taqdimul yumna ɗo kadi adorgol jungo ñamugo alal yusra hoore nanongo wa taqdimu e adorgol kadi zahiri dirai ko feeñi kon e sogonal ngal haraka ka ɓaawo jungo on tigi adi tamde so tama nder jungo ngon ala batini e nder e dow nder maggo on wa muqaddamihi e ardindi makko ndin ala mo akhiri haka sakkitorum bi mana on tigi adora ka fuɗɗi ɗon o sakkitora ka hatti ɗon wona wagi dow firtaɗi salligi ɗin kalu firtaɗi tamamu yeɗin kaludoyi no wayi wono salligi tout juste kala ko firtata tamamu ye firti salligi kala ko firtata salligi firtata tamamu ye ko ɓiyum goton firtata tamamu yata kon firtata salligi honɗum woni ɗum on tigi tamo ha gaynata ko tamori ko angal ndiyan tun o yiya ndiyan aray ɗon tamamu ye on boni ɓe inni ɗo ka madhabu imam malik wo wala to salla juulirtake faridatani farillaji ɗiɗi ɓe tayammumin wawidin tamamu ye goto mana sa tamanade futuro saɗa julde futuro a tamato saɗa tamanade juulude kadi geeƴe a tamato kono ka madhabu imam malik ni ko on ɗon wi ɗum ɗo amma madhabu yeddidi ɗin haray haqiqa tan sa tamike tamamu ye ko neeɓi o bonali haray himo waywa salligi ko allah yamirɗo tamamu ye on yamiri salligi e suratol gotol e aya goto kadi ka suratu ma'ida haray ella ala nde on tigi tamoto juulira fana juulira alansara en tant que tamamu ye bonal ɗum e jungo jomiraɓe gande ɓen wo e waman tayammama kala tamaniɗo noon li faridatin fi farilla wo jasala warayno daganim an nawafilu nafilaji ɗin nafugol bada ɓawɗo ruƴƴugol darɗe ɗiɗi ma tati wa massul musafi e memugol qur'anare nde janga wa tawafu e wangagol ka suudu kaba wa tilawata e janggol qur'an inna wa dalika ɗum kadi ɓe atti sarti woko si o annino ɗum bimana o anni yo wayi allah miɗo tamade somi gayni mi wangoto mami janggay mami nafay mami jantato inde allah watta salat bis salat e jokkidirgol ɗum woye julde nden kono haqiqa tan mo tamike tamamu ye on no selli ka wangore ka naafire ka juulire même julde farilla goo ka jangire qur'an yajuusu ino dago walam yakhrujil waqtu wo hara kadi waqtu on yaltali wa jaza hino dago kadi bitayammumin nafila tamagol fi nafila kullu ma dukira kala ko janta kon illa al farida si wona farilla on wa man salla al isha wo wa jaza hino dago bitayammumin nafila sabu tamamu ye tamanaɗo nafila on kullu ma dukira kala ko jantaɗo ilal farida sona farilla on bimana wo alegoye mo salligi ke e womo tamike fi julde nafila no selli ka watta ɗon wangagol ma janggugol qur'an ma kala ko woni kon wosina julde farilla wo ɗum haray nden ɗon ɓako nafila o tamanino nane wo ko be o tamito joni kono wiɗen waɗugol condition e o tamamu yeɗo wonde nde julde ɗa juula e ndeɗa julta wiɗen ɗum kaka madhabu imam malik o man salla al isha
kala juuluɗo geeƴe juulir geeƴe ɓe tayammumin tamamuye faqama o immani li shafi fi juulgol shafi wal watri e watri baada ha ɓawɗo min gayri tahirin ko alda e nettingol ara ko yo salmin geeƴe waɗa baaqe atto sali atto tun o immo wo haray ɗum ɗon kadi hino selli aman tayammama kala taamiɗo min janabatin fi janaba fala budda feere wala min niyatiha e immorde anniyagol ɗum wo kala tamaniɗo geeƴe o immi fi kolindirgol ɗon direct futru e safi e witri o e on tamaniɗo janaba fi yo juulir o ɗum on tamamuye o haray ɗiɗo ɗiɗi hino selli kono be o anniyo wonde somi gayni geeƴe ɗen mi wattay safi e witri ma simi mi annike o tamamuye fi janaba ɗo wondude e fi juulugol ngol haray anniyagol ngol waɗugol be tun anniyeji ɗiɗi ka tamagol fi honno innete lootagol longal ngal e julde e fi tamamuye julde nden waɗa tamamuye goto kono waɗa anniyeji ɗiɗi ɗum hino fottana ko be ɗin anniyeji ɗiɗi waɗe kono amma ka juulugol geeƴe ɗen watta safi witri haray ɗum ɗon kaka madhabu imam Malik ko ɓen ɗon waɗi condition wonde